Nai ku blai pi haga kerteng batiang tam ke jong thrai Jesu Christ sunong pen em e jongi. Ya ke jingpuson na ke tien ke jong blai ginya pule na ka shiti shikinong Ephesus ke nong beningkong ke dekat ke banyo. Ke tien ke jong blai ke ong hau bangi yo ya ke jingsiewspah de ke snam jong u. Ke jingmap ya ke jingpalat jongi. Kat bakum ke jingkenrei ke jing ai jong u. Ketiin ke jong blai ke penken mau hangi bangi layo ya ke jingsiewspah da ke snam ke jong u. Ken mau ba ke jingsiewspah ke kren sepang ke jingsieu dor ke ba ukres ula sieu dor naga benta jong ilang baro. Ka dor jong ke jing penem kamdei ke batat. Ka dor jong ke jing penem kalong ke berem hadu kata-kata. Ha ke ba umdan kesiar umdan rupa ke bala ya ke ban sieu. Ya ke dor jong ke jing penem ya ke mensiem ke balayap jong apat jong pi. Ken ma ba ke tien ke jong blai ke yuthu sepang ke jing wan long breu ke jong Jesu Christ ke di ke perthai. Balai namar ke dor jong ke jing penem ya ke mensiem ke jong apat jong pi. Ka dawa ya blai ban sim ya ke jing long do ban sim ya ke jing long breu. Panalor kata Jesu Christ ulaya ya ke ni ke sela perthai kum mangapat mapi. Parum sim lahap sya ke jing pensoi ula ri ula sumar ula job ya ke jing pensoi baro. Nama ka dor jong ke jing kenya ke di ban long kum de. Kata kelong ha ke testament ke berem ki lang berat lani ki merat ki belawan yelam na ke benta ke jing kenya ki pop ki di ban long ki bajanai klem jing tho bria klem kanu ke jing pang lani kanu ke jing mong. Ken ma ba Jesu Christ belong ublay. Ula yat lenti ya ke ni ke sela perthai ula job ya ke jing pensoi baro kenang ya ke ba unlong ken ulang berat ubajanai naga benta ke jing kenya ya ki pop ki ringkang ke jong apat jong pi. Kata kalong ke dor pada ke Bible ko ong Jesu Christ ula syap halo ke ding pena. Pada ke por bela yap la sandat pena yu Jesu Christ halo jong ke ding pena. Ke senam ke lami naga met ke jong u. Lapen mi senam nama la sempat yu lapen shitom yu ya ke krung ke jong la som dau som ubanap bade ke khli ke jong lapen pong da ke pan singat sha. Bala sana de ke kti ber ke kejat ke jong u. Ka senam ke lami naga met ke jong u. Pakani ke senam ke jong Jesu Christ kalong ke ba khoj ke ba kentang ke ba sngor ke ba mdon kanu ke jing tho bria. Pad ling ba kani ke senam ken lapen im yang nga pat ke pi ki banget pat ki ba penre de la de how try. Kedena ta daw ket ma ba ke jing pen im kam dei ke ba shu yo ai wat lada la shu ai e. Henry Jesu Christ ula sieu de dor ke berem. Padena ta daw la khot ya ke ke jing pen im ke jing siewspah de ke snam jong u. Ke jing map ya ke jing palat jongi. Kat bakum ke jing kenrei ke jing ai jong u. Kedena ta daw ni ke singi ke mentang kwa ban pen ket ma yu pi. Compare ke ke pop ke bangi la le ha ke jing im ke jongi. Kam don ke pop ke ba ke snam ke jong Jesu kam la ban sait. Kam don ki jing le ke ba ublei la ban map. Paro ki jing bakla ke jongi. Ki jing ringkang ke jongi. Ki jing bakla ke jongi ki jing palat ke jongi baro. Ukres ula ket no halade halor jong ke ding pena. Ke basa kalong bangin nget hau bangin pediang ya ke ula le. Imdan kam shu ya ke ban siu ya ke dor. Namar ukres ula siu ke dor. Namar ke bainong jong ke pop kalong ke jingyam. Per ukres ula siu ya ke jingyam. Jesu Christ dei ban yap halo jong ke ding pena. Henry uhab ban yap namar ke bainong jong ke pop kalong ke jingyam. Di hagni ke singi ke menta. Dungin aingo yu blai. Namula siewspah ingi daga dor ba ke snam. Dungin aingo yu blai namala siewspah ingi om daga kesiar ke rupa daga spa jong ni ke perthai. Henry daga jingim ke jong Jesu Christ belong ublai blashim ya ke jinglong do. Dungin aingo yu pat ngin yat ru haga jing thmai jong ka jing mod jing perkhat bat ka jing im klem kanu ka jing penrem shu na usaitan halor kanu ka kam ka bangila le namar ka jing ai ka jong blai ka kenre hadu kata kala tap kala sat kala pen khoj kala pen janai kala pen kesan yang abat je pi itu blai ka jing suk loreng kat bat pi ka ni singi baru ka wai perwanom klat
ubleu ie jepi kumba pilong. Amen.